Narua daktari na kwarire na ndene mantu jege ndawa ciana na gutariria ndawa imwe ciomba kuremwo gutethia mwana nuntu bona ara ndawa iji ciikawa na kuga kagita kara muciari akwewa ndawa cia mwana na batere kuthingatira buria akerwa ni daktari muno kunia nari batere gwikwa akiuga kuri imwe ciendaga gwikwa mpione na ndire ciega mpio iji itiombaga gutethia mwana uria kubatere. Nenda kwariria mantu ja ndawa na antu babaingi betite nuntu bwana bakandikirwa ndawa, lakini ukethera mwana ukuanywa ndawa itio mutethia na ukoria niki nuntu mwana ndawa itio mutethia. Ndawa ire nyingi cha muno tuge mwana agwita ero hospitali atho na tonsillitis kana pharyngitis kana infection ya mumero, mwana oku ukona ewa antibiotic. Ndingenda kuga uju nuntu bakwitherwa ndawa ire nyingi nara tuchieka ikumata muno. Storage njia ndawa ni mata sana nuntu bakwitherwa kwe ndawa imwe withara ndawa iu iriuga no mwanka ndawa iu ikwa fridge-ine. Cha muno ndawa iji cietawa i antibiotics ya Augmentin, Amoxiclav, ndawa iu itethwa ci stable ikeja kwithwa ekagia fridge nuntu ukethera ja Amoxiclav kana Augmentin iu weta Amoxiclav Augmentin withara ndawa iu manufacturer augite ni kwe gatigati ga 2 to 8 degrees Celsius. Na ndi ukaona mtu urawe na fridge no akiumba gutumira ndawa iu ni untu bwai kwa fridge-ine akomba gwika mpione ya 2 to 8 degrees Celsius. Nonda antu babingi borite bakoria niki nuntu kwa mwana okwa ndawa iji na etio mutethia nuntu bakwithira ndawa kikwithwa iri unstable ijo ntu ukethirwa wina ukarwa na murebi mtu anyuite ati stable the same way na ndawa itu gwita Amoxiclav. Ndawa ikeja kwagia fridge itethwa chi stable nkurukie temperature ya 8 degrees Celsius. Kwa ndengenda kuga uju ukeja kuthwa tena fridge ndawa hii paraba ingira daktari utena fridge nuntu kwina Amoxiclav chia mpindi umba kwewa wetoka ikara mpindi rujine ikandissolve gakundia mwana oku na mpindi ile ingi itigirwe chi stable mwankando cia muthia indi ukeja gwitoka riki gwakinyira rujine rwa mpio hiyo tumeona baraba ingi betaba kinya rujine rwa mpio ndawa ikabilio kara umururujo ankara kuma weekend okara umugu kuma weekend ya gukara brown ikagwata deep brown na kuma ndawa itethia mwana kairi onda iriutirere white lakini ore kuendelea ndio itaichecha ya rangi na baraba ingi bakoria niki nuntu ndawa itethia mwana nuntu bakwithura itikuona mpio ile batikirite urauna wina fridge Amoxiclav kana ndawa ja Augmentin na chio utibathe kumika mwari-ine jwa fridge baraba ingi betaba mika mwari-ine jwa fridge na wekanda ora mwari-ine jwa fridge na yomenye temperature iu itingana nuntu bokara bwirugura fridge ko nyaro na fridge waewa ndawa jeu mika fridge-ine ndene ara buru tigo mika mwari-ine na ndawa iu riu ukona itethia mwana oku. Kingi bangi nabo ndawa wekwa fridge-ine igitara gukundia mwana tia gwita ndawa ene fridge-ine ushiki uthimo mukundi oryo kukamwikira mantu ja ibara nchoma ko kwendaga atia etho mwana oku akanywa ndawa tha ijiri itanda wera themo na nusu shake mithime rikire kurora fridge uthimire ingi kunika chokia fridge-ine imenjeteri iye thira ndaika 30 waigwe ta thira mpio mikinyithia rujine rwa kamuthutira kidogo then ukundie mwana na iketho ekuthira mpiera kwou ndawa ribare mengi toriona jakanda itegwita ngugi ene ndawa ni ibui inara tuguchieka inothina ya ndawa ira tukwewa kwou please wandikirwa ndawa uraia daktari ndawa ejiri ikenda fridge kenda na ndia kwira ikenda fridge na ndio menya ugwe au etho tena fridge na itingo kai wachia mpindi sana ndawa igwetwa Amoxiclav yu ile nyingi ilienda gwekwa fridge-ine 2 to 8 degrees Celsius na ruji
rwina degree ya 16 18 kwa that means ndawa eu ite survive ikinyithio rujenda rwa mpio